I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip ljudi. I kao što vidite ljudi, danas smo u novom izdanju, trčanje već duže vreme. Inače, sada ne snimamo one igrice kao što ste mogli da vidite ranije pre toga. Možda se desiti nekad kasnije. Tako da na ovom kanalu sada možete da vidite kako je pretežno vezani za trening, neke vlogove, verovatno o treningu i tako dalje. Tako da, kao što vidite ljudi, ovdje sam u mojoj sobi, možda ste mogli da primetite u posljednjem klipu da sam radio kao neku malu motivaciju. Znači, volim te motivacione klipove da volim da ih gledam, a volim i ja da ih snimam. Znači, ja treniram neku kombinaciju bodybuildinga i powerliftinga, to je neka kombinacija između gdje se vežba i snaga, da lepo izgledam naravno. Sada sam trenutno na završetku mišićne mase, inače izgurao sam solidnu dobru kilažu mogu reći, ali sam se malo i umastio. Mada to što se tiče masti, mogao sam to da regulišem mnogo bolje, tako da sad sljedeći put kada budem dodavao mišićnu masu, budem krenuo, onda ću da krenem malo pametnije u to dodavanje mišićne mase, a znam i kako, da to bude mnogo bolje. Jednostavno da se ne mastimo baš toliko, ali da imamo mišiću, tako. Za neki dan krećem pripreme za takmičenje, inače u men's fiziku. Ako budem to sve uradio kako bude trebalo, izaći ću na takmičenje, pa kako bude. Tako da, potrudit ću se maksimalno da to nešto napravim što budem želeo. Pokušat ću izvučem maksimalno mišića da se govorim što više masnog tkiva. Izgubit ću tu sigurno neko malo više kilograma i izgubit ću i naravno mišića, isto da je standardno. Ali pokušat ćemo nešto da napravimo. Inače ja sam natruvan da znamo za sada. Sad ću vidjeti neke kadrove iz treninga što budem radio.